Akufo Addo kra akoto bomb wo de ti asema Nana Akufo kai o na se me ka se obeka se ai ase wo ye too hard on Nana Akufo menya hard enti tie asemu a ohima bi bisa na asemu ohima ba akubi ha enti mayentie Nana Akufo response o de ma ohima ni bisa no kosa say omo developmental projects kra wo area kono enwa techema tie muaya Nana Akufo ayade autopsy report ho nkomo akọ nanim no tie report o de ma wo Kakra atokujo no ye MP wo the man be minister or be deputy minister they need to say when you say enamson so be sha say bibi amamo Ekumfi na anko actually election for by a no free hall na no nyina ka ho bi na kakra mitumi akasa mi mani kakra so free man ka no kra na nye ma yeso so mo be matije mo ka no yala wey so one the kind of president aye wo no 95.1 so ono ne candidate no ode ne baaye no omoto abetia no nto ano kra wa yi nani afiri owi no sa kasa so say se man ka no kra nkyere mu ana meboa hey hey president of the land I want to ask Nana Akufo say taxes na oje no Ekumfi fo mu ntua bi wa tax na ojeje wa Ghana ha no yani yi levy ne de keka ho na ode aba no Ekumfi fo mu ntua bi sa na wo ya akwa kanse mu no wo voter region say voter for nto aba maw na enya sanka nsua fo mu nka ba ede ho na nkrofo aka enipa ebro na ma koye. And all the reason why no na me catch MPP for say omoma Nana Akufo nya kasa kakra enyama ni bi wo hono mu a ya omoma ni nya kasa enti etoda bia medwene ho 95.1 ya na minim politics na ye wo Ghana ha no na me pese omampanyi ete ne ho asese these kinds of conversations don't give room to them. Onua 95.1 FM. Yeah,